India kita di anjur kesokar India dia bakta yang bikin mereka kata kan dijumut ngatrai badan dia gini ya bakta kan dijumut dan jungi bagi anjur kesokar India kita mereka bagi how do we do it ini yang merinsir ya para tuan Nopi bagi yang bukan rakyat kan? Kan nuti di bawah itu akan dan apa ke dalam negara? Kan nuti di bawah itu. Kalau mentat ngeladon lupa arba ada, hey don arba. Kadang state government bagi diskonsil, ngalor kata kita saji sombong ini. Kian juga diskonsil kilapa dia melari kita tunggu, kian juga sokar salah. Kemudian kian juga diskonsil kilapa dia melari kita tunggu kalau sokar, kian juga sokar. That is exactly the point bang Ibong bang. Namar makatan, yes. Namar makatan kapara 12AA. Bakimlah abadian. Nata kadau, ini hampun perlai kan. Another one thing that IAP is another one thing. Another one thing was the state of Tripura. Apa yang balik ke insert ke para pelaku? Apa sih? Hari ini kita jalan. Balik lagi kita. That exactly is the point. Namar pangimdan ketua original mentah kayak tuku abor apa yang kesir. To pikwa apa dong kesir mentah kan miklo on culture yang ini. Why not? Ada nak kesir di situ. Why not? Pikwa atau syubuk mentah mo. Pikwa Are we still on the Assam or are we? No, we are in Malaysia. Exactly the point. Nata kadau ngi kwa ya tadi. Boling pi. Kumpul orang pi lah bentuk hasap. Diskonsil hasap. Kita lagi jom diskonsil list kita ya kepala insuran haka para kri, haka para sek, haka para haka para ten. Kita adalah kejong kopor, pintek Mizoram ke bawah ngapi, ini kipor juga state government kim terikam hakim Mizoram diskonsil. Now there is segregation of power. Keladon lupa ke segregation. Kimiru ikwa hameklia bagandan ke propose segregation of power between the state government and the sixth schedule. Nata kadau we need to revisit and amend ya kapara tu. Karobat kita yang suki dalam jadi dia tu ba ada in juga kita. Mereka generalize tentang penong penong. Kalau nggak request ni bahag puan bakalan ba ada ni iklan disto. Puan bakalan ba ada lu iklan disto. Ibadan ba ada di dalam syukun ke puan berpensai. Kailat bangin pendep menghiru pengkeren. Anda latang ingin so ya hati ya kaji keren cobi dan ni kalau matawat ke. Kata itu poin ini keren. Orang harmoni mana apa yang nak sorong dan lerong. Ngaji kota ini cikli. Kota ini cikli. Seven schedule kapag state government haka six schedule kapara 3, 6, 8 dan kapla empas ka state government. Ka state government haka seven schedule haka disuntuk itu can it pass laws on tribal issues? That is my question. Can it pass laws under the seven schedule? In the exercise of this powers, kung ka state ba kameklaro kalau kung bibig state ibadah no apa ke proses please ha Saya malu kata kau itu. Number 2 baru tak kau itu number 2 pasang kita number 2 lada piong ban dia le central government ban yo ya article 371 tang ya kan article 371 na DB ala G kumno pin ensure bahkan kita ira tribal interest kejui kan kita ira tribal land kejui but kabalai kalong ba kumno ba kum ka state kabela state ba pin penet itu sorkan India ban define kita tribal state kenapa kan ada exception apa kasarun serun kenapa kan kita apa di hok kejui Kongo Matrilineal Society kalau aja cerita kalau apa para kultural nasional diberi kasih afsi kata kami isu kebagian ramai kami isu kebagian ramai kamar paling ngalah ada pencai kata ngalah ada pencai kata sudah apa itu kecil pencai pengaruh dia nomor kata ba ngakali kita di atli
và đến chúng ta có một thứ là nó sẽ là nó sẽ là hàng chục của nó chúng ta hàng chục của thì i hab ban suatu syak lalu pasang ya kapolto history bagi suatu ya kajian inti kajian nyimsa aju nilaian nila di autonomous district ni hapa poka district council nila kiukeran syaka sub state 1969 hari ini kajian persya UA full fledged state agree bagi ide full fledged state Meghalaya the sixth schedule, the provision nak mata lapan hai it is council through the provision of the sixth schedule. Ya kata Nishan, iba Erwin menraiki ba kasor kasala kala abantau. Di halor katakan nungrim kabangi ismuthu bakam biang idron kami ke Article 321 kumba kala spell out clearly no act of parliament bangin tawi ki an jadi ketenrai jadi kerukom em jadi. Katakan itu, kebangi kuah. Bak mentah bandong, bak mentah pinuan rap yang itu original para 12, kalau really observe. Nomor berapa? Nilai yo itu full fledged state. Indonesia itu autonomous. Fi Indonesia autonomous district. Nilai itu full fledged state. Dia mentah ke government of India. Lah IMS ya kejelang berkurang medang kuah beli private status council. Ya kan ini siapa susu syak. Tindakan ini kum ke government of Meghalaya, ke state government, bantawa, ya kata ke Article 321, bagi laman cover yang kita ke area, kita tampak lah. What is the BEB? Kita ni berprinsip ubah kelak, bahawa kesokan silakan mak bantawan juga di traditional body. Balik ke mak, apakah ke display ke sebelis, apakah ke sebelis jadi kelak, kelak bantau, balik ke mak bantau ke kesokan silakan. Ini adalah prinsip ubah kelak. Kali ke seventh schedule, local government, that is to say the constitutional powers of municipal and district board, mining settlement, ini local authorities. Di nomor kata mulak mentah bancuang, baka jelas Meghalaya kamlak bantawan, hingga kat Article 321. Yes, dari kita itu ki subject, kita konflik, baka unionist. Katakan ibarat kawin ke subject matter begini kan. Dari Om Baro, dan tak ke 53, bak ke 54 ke bahkan Nagaland ke Tengku. Lain yang tak wiki area ke Film Tengku. Aku lihat pada marriage, aku lihat pada Yunlang ke Salang, aku lihat pada Kendung siap ke Film Tengku. Ke Shong Hani, nak report dan negotiate bak ke Government of India. Dari negara orang mengimpun plan yang ia ke schedule kampung mentoi ke sokat, kapomut pangin dan api di bawah. Ke district council kan tawai. Kesokat jelas dan tawan. Ian juga kesokat jelas, bagian juga responsif kiju. Saya lupa tahun ini. Tapi ini kuat benden parallel authority. Arlai kiju kibor, agak jelas ini kuat mereka kibor. Bahkan tangan di kibor juga kesokat jelas. Kesokat jelas kalau mengapa pinji jir. Ngim hapsu apa kesokat asam. Kali kejelas keju, kali ke full fledged state keju. Dan nak kata orang ngim apa pensuhu maka yupan. Kata kali kebangi nyilet supaya kapan pensutu upaya usnutu ya kali bangi ayat linti kum kejela maka julong kita ke autonomous district syaka sub state syaka full fledged state ke full fledged state ini pakai tuna ya kata ke provision of the constitution ini dan kamu demand na the government of India bakin ini kita ke special provision bakin deal bakin address ini issue apa ini kan apa kali ke power pemerintah. Hindi kami pata kapan ini di tempat yang ia kesusu. Dimentangin kendiat Pak Robert mah dimentangin minister mentuai no ya ketika debate ini iba Robert iba betul tak yes ada kan iba Robert dengan siap stang ke bagi jingkeli from the floor na iba ni stang ke bagi jingkeli hadian kata dengan I for mar arminit ya berok kirang Pak burung bikin I di concluding comments kicuki but bisa penuai no sendon yang dengan session yang dengan debate Pak Robert Okay.